huwa iktar importanti pereżempju li nrawmu t-teatru jew li l-festa Maltija tibqa' ħajja jew it-tnejn ugwalment importanti. Inti qed titkellem naħseb fuq high art tipo u populista. Asnaf, naħseb li ma anke teatru jista' jkun populista. Żgur. Kollox jista' jkun populist u aħna naħseb jista' jkun tajjeb xorta. Eżatt, isir żball in ġenerali il-kelma populista tfisser prodott ħażin li huwa żball kbir li wieħed jirraġuna hekk, jiġifieri kien hawn artisti populisti kbar. Steven Spielberg huwa estremament populist u artist kbir għalija. U estremament populist, cheesy f'ċerti points, però artist kbir. Naf lokalment, Ira Losko hija populista fis-sens ta' ma hija fil-fema tiegħi artista tajba. Imma mbagħad jista' jkollok artist mhux populist u tajjeb jew artist mhux populist u ħażin. Artist populist u ħażin. U artist populist u ħażin. Aw ħafna.